Hariho ibintu bimwe mu buzima iyo ubibwiwe usanga bigoye kubyemera, ariko iyo ukomeje kubisesengura neza ugasanga koko ari ukuri. Ukuri kudasanzwe nk'uko umwana w'imyaka 13 ufite amaraso y'ubwami bw'Ubwongereza agenda arinzwe ku rwego rudasanzwe ndetse rudashobora no kugerwaho n'abarinda abayobozi b'ibihugu bikomeye ku isi. Uyu mwana yitwa Alexander James Mountbatten Windsor, akomoka mu muryango w'icyubahiro cya cyami mu Bwongereza, n'umwuzukuru wa Prince Edward, Duke of Kent, kandi ku rundi ruhande afite amaraso y'abanyepolitiki bakomeye ku isi banyuze mu butegetsi bw'Ubwongereza. Ariko se koko niki gituma Alexander arindwa ku rwego rudasanzwe, ku buryo hari n'abavuga ko kurinda Donald Trump ari ibintu byoroshye ugereranyije nuko uyu mwana arindwa? Iyi nkuru igiye kukugeza ku rugendo rudasanzwe rwa Alexander, uburyo yabaye mu buzima busa n'ubw'igitangaza ndetse n'amabanga atari benshi bazi ku bijyanye n'imbaraga ziri inyuma y'uburinzi bwe. Turagenda tugera no mu bice bikomeye, uburyo yavutse, inkomoko y'ababyeyi be, impamvu akomeye ku isi ku rwego rwa politike, imari n'ubukungu, ndetse n'uruhare rwe mu migambi y'ahazaza h'Ubwongereza n'isi yose. Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe, icyo nkomeza kubibutsa ni ugukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kujyana mu bindi byegeranyo bizaza mu minsi ikurikiye. Ikindi kandi iyi nkuru ni gushimisha, wibuke kuyisangiza abandi kugira ngo nabo bazajye babona ibiganiro nk'ibi ngibi. Ariko mbere yo kugera mu buzima bwe bwihariye, reka tubanze dusobanukirwe icyatumye ku isi hagera kubaho urwego rw'uburinzi ruteye gutya ku mwana muto cyane nk'uyu nguyu. Ubusanzwe abana b'abami, ab'abaperezida cyangwa abakomeye mu by'ubukungu barindwa cyane, ariko burya hari ibyiciro bibiri bitandukanye. Hari uburinzi bwo kurinda impanuka n'ubwicanyi busanzwe, aho abarinzi bita ku kwirinda abatera impanuka cyangwa se abandi bashaka kubashimuta. Uburyo bwa kabiri ni uburinzi bwo ku rwego rw'iperereza ridasanzwe, aho haba harimo tekinoloji, amategeko yihariye n'ubushobozi bw'ibanga budashobora no kwemererwa gusobanuza mu rukiko. Alexander James afite uburinzi bwo ku rwego rwa kabiri, birimo abarinzi b'umwihariko 32 bahoraho bahinduranya amatsinda 3 ku masaha 24, uburyo bwo gukurikirana ibihe byose, aho ari hifashishijwe satellite ifite ubushobozi bwo kubona mu mwijima ndetse ikaba yabasha kureba no mu bicu. Amakamyo 2 yihariye y'ikoranabuhanga yo kumurinda aramutse agabweho igitero kinini, akubiyemo ibikoresho byo kwirwanaho ndetse nkaho ari perezida wa Amerika mu rugendo, ibyumba by'ibanga bihoraho ahantu hose agiye, bigamije kumuhungisha mu masegonda atarenze 15 aramutse agabweho igitero. Alexander yavukiye i London mu bitaro byihariye bikoreramo abaganga b'abanyamabanga b'umuryango w'ibwami. Ise yitwa Lord Henry Mountbatten Windsor, umugabo wigeze gukorera mu rwego rw'ubutasi bw'Ubwongereza MI6, naho nyina yitwa Lady Catherine Spencer Mountbatten, wari umukobwa w'umwe mu bantu bakomeye mu bijyanye n'imari n'ubukungu bw'isi. Kuva akiri mu nda, Alexander yari asanzwe afite urwego rw'umutekano rudasanzwe. Hari amakuru avuga ko mu gihe nyina yari atwite habayeho umugambi
wo kumushimuta ukaba waraburijwemo n'ubutasi bw'Ubwongereza. Ibyo byahise bituma umuryango wemeza ko umwana azakurikira mu buzima bwo guhora arinzwe. Ese ni iyihe mpamvu uyu mwana arindwa kurusha na Donald Trump? Donald Trump ni umwe mu bayobozi barinzwe cyane ku isi, ariko impamvu nyamukuru ituma Alexander arindwa kurusha Donald Trump n'ahazaza he mu butegetsi bwa leta y'Ubwongereza. Hari raporo z'ibanga zemeza ko Alexander ashobora kuzaba ku mwanya ukomeye mu muryango w'ubwami cyangwa se mu buyobozi bwa politike bw'Ubwongereza, ndetse ko hari amasezerano y'ibanga ashyira hejuru inyungu ze mu bijyanye n'umutungo wa miliyari nyinshi z'amapawundi. Hari kandi impamvu y'ubukungu. Se wa Alexander afite ububasha bwo kugenzura imari iri mu bigega byihariye by'abanyamabanga b'ubwami, bivugwa ko byaba birimo amafaranga asaga miliyari 27 z'amapawundi, kandi Alexander ni umwe mu basigarana icyo gice cy'umutungo. Alexander ntajya ajya ku ishuri nk'abandi bana, afite abarimu be bwite 7, harimo ubumenyi bwa siyansi, umwigisha amateka, umwigisha ikoranabuhanga, umwigisha imikino y'ingabo ndetse n'imyitozo yo kwirwanaho. Mu mikino arashoboye mu kurasa amasasu, koga mu buryo bwo gucika ku isaha ndetse no gukoresha indege ntoya. Ibi byose bigamije kumutegura igihe cyose. Aho aba hose habamo ibyumba by'ibanga, imiryango ikingwa mu buryo bwa biometric n'utundi tumeze nk'iby'imikino ya filime z'ubutasi. Aho hajya hose haba hari imodoka 5 zose zifite ibikoresho byo kwirwanaho. Harimo imodoka imwe isa nkaho ari isanzwe ariko ishobora guhinduka ikinyabiziga cy'intambara mu masegonda make cyane. Ku isi hari abantu bake cyane bashobora kugendana n'umubare munini w'abarinzi b'umutekano. Aba ni nka perezida b'ibihugu bikomeye, abayobozi b'ingabo, abami n'abamikazi, cyangwa se abantu bafite umutungo mwinshi cyane. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azwiho kugira uburinzi bukomeye, imodoka z'umutekano zidashobora kuraswamo abashinzwe umutekano we, ndetse bagera kuri 30, ndetse no kugendera mu ndege yihariye ifite ibikoresho bigezweho Air Force One. Ariko noneho reka dutere intambwe dusohoke muri Amerika tujye mu kindi gihugu cy'amateka cy'ubukungu n'ubwami. Iki gihugu nta kindi ni Ubwongereza. Mu mateka y'Ubwongereza, uburinzi bw'abana b'ubwami cyangwa se abari mu muryango wa King Charles wa gatatu ntabwo bwigeze bufatwa nk'ikintu cyo kwifata nk'amayobera menshi. Ariko hari umwana umwe muto mu myaka ariko munini mu mutekano bijyanye n'isi watumye inkuru ye ihindura uburyo isi yose ireba ku kibazo cy'umutekano. Uyu mwana afite imyaka 13, yitwa Prince Alexander William George. Avuka ku muryango ukomeye cyane mu Bwongereza, ni umwuzukuru wa King Charles wa gatatu, ndetse afite umwanya ukomeye mu murongo w'abashobora kuzaba abami. Prince Alexander William George yavukiye mu mujyi wa London mu mwaka wa 2013 ku bitaro by'abami bizwi nka St Mary's Hospital, ahantu havukira abana b'abami kuva kera. Ababyeyi be ni Prince Edward James na Princess Amelia Rose, bombi bakaba bafite inshingano zikomeye mu bwami bw'Ubwongereza. Nk'ibisanzwe rero, iyi ni Nyamaza TV. Komeza ukore subscribe na like. Jadi ciao ciao.